malam ini bakar ikan buas, ikan predator, gaskun. Oh, kilo heula. Oh, 2,5 kilo. Tuh, langsung we lah eksekusi. Gaskun. Guys, tuh geringan guys, benang. Oh, sisitnya guys. Kali icenan dagingnya. Oh, iya mah. Keras ya mah. Waduh, iya mah. Juga kulit hiu. Ya bahan ya dompet. Langsung we lah pasak. Nah, di saung. Sana wah. Oh guys, bumbuna guys. Oke, sabari nungguan bumbu asak, bumbunya nyerep, ikan heula lajang kejo buat. Mungkinkah? Wah, iya mah. Wah, betul kenapa? Wah, iya mah. buahan mau beat kenapa? Oh, iya. Kuat ka koneng kieu tuh. Mantap. Sakintal koneng deui. Mantap. Anu dipere Ngomongin malah ngenaon cicing ya di mah. jangan dibalik balik. Kucing ge eraeun atuh rek mentan ge. Waduh, ieu daging. Kemah beat udah lapar. Oh, ayo cucuk lah. Can. Atuh. Ayeuna jaena mah. Oh, nyeun heula sambal kecapna nu pedo. Pedo ke lada ieu mah. Aduh, sponsor hungkul euy. Baiklah sponsornya. Iya. Tadi guna. Banjir. Wah, mantap. Ini daging ya. Ayam teh mah gede-gede teh ini teh. Mau dibagi dua ya. Orai sanca. Apa mata? Sanca batik. Daging orai sanca teh dikeretan udah panjang teuing.
Pacik hidung gitu. Oh, Pak Teci. Masa naon? Satutung. Hmm? Saluhak. Oh, iya mang. Lebar. Mantap. Dagingnya teh ngepro. Ada yang mau boluk. Untuk pulang padat. Lele. Kebetulan itu tega. Untuk tega segala ada di balong. Gering tadi lauk namang teh. Itu jaga. Aja we mah hayang ngajaran Ya, pada dijual. Ke payu-payu. Payu-payu ya. dahar. Belum. Awet lauk mah. Gering gitu. Kenapa? Haji kalau para bun kalele. Nampak hulu nawa. Bodoh aku itu. Iji. Nah, bedakan. Balong tuh nulisan. Nulisan itu. Ji atau ji? Sok era aja nyiwit Ji aja. Sok. itu abah ku ji. Gesel-gesel. Apa cek seru teh cenah aing. Enggak ada. Kanal ting dagingnya. Bikin nyerap. Juga sautiknya. Daging unggul. Yang naon ji? Huluna eueuh. Oh, lu nah. Oh, Ayo huluna di itu je, cek di bawah. Sangkirang gitu tilu keret. Masuk. Iya mata bola. Untung. pulang. Iya teh can tapi kami pulang mah. Asa wegah ieu teh. Rek nyomot jero teh. Masuk. Gasak. Kanal ting dagingnya. Asa wegah we atuh nyewehkeun teh. Titis-titis jerona. Wah, kecapan. Kecap lagi. Kecap sih itu mungkin. Ah, iya. Udah habis. Tegiung teh. Kemarin mùi căng đấy nhá. Kemarin mùi căng. Ini nama di bumbuan di Samaran enak nih ya. Ini mah Bakal. Bawa di isuk mah. ya kena itu. Ay kene. Kene. Ruk sana ya. Ini nah. Anak. Deh sana bakal jaga kieu kan. Dah. Dah. Sip. Potongkeun. Masak dah tadi mah. Lanjut, Pak. Mun ieu geus eueuh nu garingna teh. Masak tuh. Asak eta mah. Masak enak. We mah. Apa leueun. Apa tuh maneh nu ngeureutna. Dioprek ngeureutna oge. Kenal teuing.